Авону егені вумбармышынче пірлегі сазылав көне ердет. Республика және муниципалитет округезен депутат жүзіне суйлашы. Вишер жетмелбелік вырынжын пендейік шырбадырдвада кандидат тубыжы. Пілдерде Чуваш Республикин теп суйлав комиссиян пучлыген шуме Игорь Михайлов эрнезерен ердеген ларура. В первую очередь мы планируем... Сазылав теңгіна ергеленне вундығыр муниципалитет округін жейірде. Он зұрбышне Шубашкар, шене Жубашкар, Уладыр, Шемірле, Красноармейский муниципалитет округізінче хушма суйлау бұлад. Регион жын пілдерішлі жейіртерме вырынды Шерімулды суйлав комиссияне явыштараща. Республика ердюші Олег Николаев Хулазымбе районзен администрациязіне суйлав комиссиясіне пулышса бұма керлі хадерзімбе тивештерме тіллевлардыры. Политической партии ЗЕМ кандидатсіне тұратына. Майже Шабартин день, Единая Россия, по демоку цене. Кандидатсіне тұратына Справедливая Россия за правду икші дәурі мүжеде кандидат тұратына, КПРФ икшіралла, ЛДПР Алладықыр, пенсионерзен партия в умиликшіна тұратына, партийны в люди в умежежіна, Зеленые партии тақыр жина, Коммунист России жина, да партия социальной пәрі кандидат тұратына. Панхи гуна регистрация тапқыры бұрайхе, а оның мұштеліне әбір пілепір меже кандидат регистрацияленне.